Zovem se Buga, imam 26 godina. Pa 26 godina je, to su dobre godine. Još si mlad, ne znam, još idem na fakultet, tako da sam i dalje malo bezbrižnija nego što će vjerojatno biti kasnije kad napunim 30 i neku ili koliko već, kad će to već biti ozbiljniji život i posao, ja se nadam i treba vidjeti kako će sve biti, ali ok, ne bi se vraćala u neke mlađe godine, jer sam sad zadovoljna kakva jesam, puno sam samopouzdanija nego prije, zrelija, znam neke stvari koje želim u životu sada, tako da, eto, ja sam zadovoljna. Pa jako puno se toga promijenilo, od društva u kojem se krećem do, kao što sam rekla, što nisam više toliko introvertirana kao prije, što sam samopouzdanija nego prije, što imam neke jasne svoje stavove, znam ih izraziti, što prije možda nisam znala. Prije je bilo možda malo isto bezbrižnije nego sad, ali to je sve ok i ne bi se mijenjala u prijašnje doba. Ja sam sad bila zadovoljna kako je i ne bi prolazila više neke stvari. Koliko god mi je drago što sam ih prošla, ali to ostalo u nekoj prošlosti, na greškama se uči i ne bi ništa mijenjala. Ali što se tiče mog karaktera, mislim da sam postala s godinama i snažnija i jasnija i moje želje su izraženije i tako da dosta se promijenilo. Mislim da je sve što se desilo se s razlogom i upravo zato ne bi niš mijenjala. Čak ni one loše stvari ne bi mijenjala, jer mislim da me to sve izgradilo u osobu kako danas jesam. Mislim da imala sam dobre ljude oko sebe koje poštujem i koje cijenim njihovo mišljenje, tako da su mi oni već tada govorili neke stvari oko kojih se trebamo opterećivati, oko kojih ne i da ne trčim pred rudo kad vrijeme dođe da ćemo tada razmišljati o svim problemima ili događajima, da dođe vrijeme za to, ali da se ne isplati uzrujavati prijevremeno, prije nego što se desi. To je to, ali nema puno stvari koje bi mijenjala. Moja mama je veoma brižna i imamo jako dobar odnos, jako smo bliske. Uvijek je uz mene i podržava me u svemu što želim i bez nje ja mislim da mnogo mojih stvari ne bi bilo moguće. Jer mi je uvijek tu bila podrška, omogućivala mi je stvari, ali uvijek me puštala da budem svoja i onaka kakva jesam. Nije me ograničavala u ničemu. Dosta smo slične, pošto se tiče nekom estetskom stilu i po izgledu, ali smo dosta slični, tipa ona zna biti dosta isto samozatajna osoba koja se možda pred drugima teže opušta ili ne dijeli svoje probleme na prvu s nekima, nego ih dosta zadržava u sebi i s godinama sam primijetila da sam sve sličnija njoj po tom pitanju. Ali mislim da je isto puno ambicioznija i da isto zna točno što želi, ali možda to isto dođe s godinama. Mislim da što sam starija, možda sam je to sve sličnija, ali naravno tu je sad i tatina strana i sve. Što se tiče mame, baš i volim i cijenim i to je moja mama i mislim da je najbolja na svijetu, ali vjerojatno mnogo ljudi tako misli, ali eto. Pa mislim da je mnogo toga, da nema nikakvo određeno iskustvo, jer mislim da nas razne sitnice, možda čak i stvari koje ne primjećujemo, gradi onakvom kako jesmo. Tako da nema nikakve specifične stvari koje bi izdvojila. Skup svega, čini mene kako jesam. Pa ne želim uopće razmišljati toliko unaprijed, zato što, sad sam pri kraju fakulteta, tako da se stvara već onaj strah šta će biti sa mnom, da li ću se snaći u životu. Ali nadam se da ću uspjeti. Mislim da se vidim koji svi, da možda sa obitelji, sa nekim poslom kojeg volim raditi, da uspijem preživjeti. Mislim da se u biti svi nadamo tom nekom uspjehu preživljavanja danas. Tako, sad sam na fakultetu, dobro mi je tu gdje jesam, s dobrim ljudima sam okružena, volim što radim, zanimljivo mi je na fakultetu, tako da, eto, za sad se pokušavam razmišljati o tome i o stvarima koje me sad čekaju, ali ne želim ići 10 godina unaprijed, jer me to samo možda uzruja i stvara mi neki strah, ali vidjet ćemo šta će biti. Šta bude, ja sam otvorena prema tome. Položaj žena u Hrvatskoj, mislim da nije baš najsretnija situacija i mislim da to nije samo stvar u Hrvatskoj, nego i svugdje.
I mislim da još previše raspravljamo o nekim stvarima u 21. stoljeću koje više uopće ne bismo trebali, oko kojih ne bismo trebali raspravljati uopće i spominjati ih. I dalje se spominje žena kao i drugotna i dalje se pokušava gledati na žene kroz neke ustaljene norme koje su, mislim, u današnje vrijeme potpuno zastarjele. Od žena se previše toga očekuje, jer više nije sada će, ne znam, muž raditi, žena će biti doma, nego mislim da danas podjednako rade i muž i žena ili partneri, svejedno kako ćemo to nazivati. I da nije u redu da se od žene očekuje da i brine o kući i da ona je ta koja odgaja dijete dok muž stoji negdje sa strane. I mislim da kako slušam mlađe ove generacije po tramvajima i po komentarima na Facebooku i tako dalje, mislim da se neće baš puno toga promijeniti u skorijoj budućnosti, jer danas dosta ovako mlađa generacija, umjesto da napreduje, mislim da se sve vraća nekako još unazad, da nazadujemo kao društvo i to nije samo problem, ne znam, mlađih dečkiju koji možda očekuju nešto žena, nego je to problem i današnjih mlađih cura, šta isto ne pokušavaju biti svoje, svi su klonovi i uopće ne pokušavaju razmišljati o društvu u kojem danas žive i o svojim problemima kojih će kasnije možda dočekati, nego isto upali su neke norme i ne pokušavaju čak ni izaći, niti razmišljati van tog nekog okvira koji se danas ljudima predstavlja kao nešto što je normalno. A svi koji su van te normale, ne znam, nisu prave žene, kao što često znamo čuti, ali pitanje šta jesu prave žene. Da li je prava žena ona koja je snažna i jaka i obrazovana i zna što hoće i ambiciozna, ili ona koja želi samo biti doma uz muža, djecu. Mislim da se ljudima treba pustiti da budu onakvi kako jesu i ne tjerati ih na ništa. Ako neko želi biti doma, neka bude, ali ko želi ganjati karijeru, da ne treba ga društvo osuđivati kao danas. Šta bi preporučila curi sa 16 godina? Preporučila bi joj da sluša sebe, naravno i druge, jer isto roditelji možda kad u tom trenutku najbolje znaju te prizemljiti kad previše poletiš u tim godinama, ali neka opet bude svoja. Ima granica i treba znati granicu između onoga što ona želi, šta je dobro, šta nije, i neka se ne optereće sa stvarima koje dolaze, zato što će vjerojatno većinom sve biti dobro i ne isplati se frustrirati u vezi nekih stvari i neka uživa sad tamo gdje je 100 godine, gdje upoznaješ novo društvo, gdje je sve novo, gdje si značiđen, gdje iskušavaš stvari, i ja mislim da to svako treba proći. I ako griješi, to je sve u redu, jer na tome će najviše naučiti. Tako da ako pogriješi, to nije najgora stvar koja će se desiti u životu. Možda dapače, je to nešto najbolje iz čega će naučiti.